یاره دوکی وانه دا پیام لزگینن جه همو آلیاتین هودیت جه اوروپای لسر آست نافخویا باشور کردستان جناب سروک مسعود بارزانی لترکیا چاپو راستان ادی بگلم پری اگرم بحث بکین هر کس بگشبینی لوی پنگاو دنرا و تماشات که هری داوی هودیت فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی جی پیامک با لافکر و گوت چکدانانا پکه جه رایزه پنگاوین دهاتین پراتیکین دولت در حق و مجارده چبن دمکی دا کو شورمنده که بلند اردوغان دبیجیتن دستور ترکیه ده تهموار کرن لوی ولاتی کرد و ترک به هفرانه و به هفرا ولاتی خو یه دموکرات آوا کرنه آیا مافی کردان ده دستورا تهموار کرن گوهارتنیا ترکیه دا دلکی و بیتن وان پرسان و دهاتوی و پروسیه جه مثلا جه افرو که ام بیجین قناغین دهاتی ده چبن جهجای مصطفى اوستچالیک سروک پارتی اولاد پارزین کردستان الاستودیو میوانه منه از دیوان پرسان و زیده ترجیبی بکم جهجای مصطفى تو بخیراتی کردستان گلک صحابی سپاس افروکیا روژاکا دیروکیا روژاکا گرنگیا پاشی 47 سالان بریارا خو هلوشاندن و چکدانانا پککی هین چاوا دبینن قازان جاوی خیراوی بو هر چار پارچه این کردستان چیه؟ بله گاواکو Öcalani banga çekdanî û feslekerina PKK'yê kiribû. Divê bangê de du beş hebû. Beşa yekem ji bo çekdanîn û feslekirinê bû. Ya duhem jî tespîtên siyasî bû. Me piştgiriya wê banga çekdanînê û feslekirina PKK'yê kir. Ji ber ku li Bakurê Kurdistanê êdî zemîna şerê çekdarî nemaye. PKK demek dûr û dirêj nikare şerekî bike. و شر هیجی بناو شر چکداری ام دبیجن هم لباکوری کردستان هم لباشور هم لروجاوای کردستان ضرر ده ملت ماش بروی مگل جارا گوتی دوی پکک وی شر خور راوستینه به معنی چکدانین ام عالی کی پوزیتیو دبینن او ایرو اف بریارا پکک ا کنگرهجی که پکک فسر دکو چکی داتینه بریارک ارنی لی د بانگا اجالان جیده گوتو او وقت بانگه که دبیجه دولت جدا و فدرالی اتونومی حتی مافی کلتورالی شی وقت رد کر وقت نینی پیناسه دکر ایرو هم دبینن ده انجام نامه کنگرا PKK ده جی تشتی نیزیویتی گوتن بحثا جمهوریت دموکراتیکو و نتوا دموکراتیکو ولات هفبشو و وکهویا حمولاتی وی هاوی پیناسد که پر چهار سالیا پرسا کرد. تشتکی نو نگویی از باورم هجای مصطفى. بله. 47 سال همان تشتی دبیجن. بله راسته لی اف تاکید کردن و اره کردن که پرسا کرد و کردستان نه پرسا جمهوریت دموکراتیک نه پرسا نتوا دموکراتیک ترکیه نه ولاته کی هفبشه و پرسا کردستان به وکهویا همولاتی نه چهار سال کردن. PKK و گرید دم. امجی دبیجن ام خواهد دبیجن ایرو شر چکداری جهولی رابه برجواندیا کردادی لی پرسا ملت کرد به PKK جی دست پی نبویه به PKK جی خلاص نابه و اف بانگای جلاند تشتی تثبیت کردی و انجام نمای کنگره PKK جی ده بیامه سدی نود خلق مجی و تثبیتنا راست نابینن قبول نکن asla که ملت مهاتیه بدل کوهاتی داین عالی سیاسی ده و یا قبول نکه ملت کرد هیه کردستان هیه دوزا ملت ما یا مافی چارنوسیه هیه مافی آزادیه هیه خباتاوی هیه و افده بردوام به ام به دو بشاله نرن چکدانین و فسکرنا PKK هم باش دبینن جبو برشوندی ملت کردیه لجبو چارستانی پرسا کرد و کردستان گل رژر دوی بلکه به پیواژوی هم چک بدانین هم جی اوی حفظی بین بردان و اوی که جزا خواربن جوان ریا آزادی و اوجی ریاک باشه گاوک باشه لید مثلا پرسا کرد و کردستان ده تثبیت انتین کرن ام راست نابینن باشه هجای مصطفى مسئله پروسه تمام مسئله خو هلوشاندنی هات راگهاندن و مزانی لی پروسه دی بچه آوایی بچه سری دی بچه آب مشه ندیاره جبرکو بله یعنی اوایا براستی دی سری دی مگوتیه اف پرسا نپرسا PKK و öcalan و دم پارتی و دولتا ترکیه پاش دریا با آیا که نشفاف و شرطی مسئلته مشاندن کس نزانه به سر چه اساسی هاتی مشاندن مدروج عول دو گوتیه همو پارتیان کرده
دزگهن سویل کسایت قبولبار ین باکر کردستانه دوی ام طرف کردی چه بکنه طرف کردی مخاطبی و مسئله به و البته دهین معقولتر و باشتر بمشه نه ام نزان پروسه چاوا اوی بمشه لیا مهم اوه که شر راوست چک بدانی ریا خبات سیاسی و سویل بوکرن ام دوی معنی ده ام بیجن اوه گاوک ارینی به مثلا بچک دانانا پکه که دناوروکا داخویانیا و دا من تشتکی دقت کر بالا من کشا من دخواست نرین اول سر بستینم هر کریارک تفگرک لجرناو پکه که ام هل دواشینین لگلک جاران کریار و تفگر لجرناو کجک انجام دانه او لکودره او چاوا بله ویاب راستی که پکه و کجک و چاو حقوقا خو به هفدراو بکن کجک سروک ویجی عبدالله اوجالانه دستور خود وها هاتی نویساندن ممکنه که ده پکک و کجک وقت یک دزگاه به قبول کرن لی انجام ده ایرو مرحله که اما هاتنی جالی کرداوه زمین شری جورته رابه دل باکر جیل باشور کردستان جده زمین ایریش کرنه دولت ترکیه باشور دک هولی رابه مثلا هجای مصطفی اگر جناب هوا وینیان ببینیتن جکرم خو بلکه واجی دقت دابه مثلا همو جاره دناف کنگره و کنفرانسین پکه هوتاف و گوتنین مزن و پرگرم دهنه گوتن لی اوا کو مدوینه آن دادیت کو ایرو هاتنه پاروکرن ستوی هر کسی لسر ملیوان بو خمگین بو نب مورال بون افته چواته؟ بلکه دوینه کنگره ده او درکتی پیش لی ام دوی قناعته دنو که گل میل باکر کردستانه پتانسیل هدف دم پارتی و پککه جدی ده صدی نود خلق ما نلگل و تثبیت نانه ملت ما هی مافی ما هنن زمان ما هی مافی خوی داره کرنه هی اف بدل و اف تکوشی نه بلا سببون جبر ویجی خلق ما اساس خو قناعت ما در انجامه ما مثلا در انجامه ملت پرسد بیجه مثلا 47 سال شار کرن تنه داوی خو هلوشینن به بردیل به در انجام در انجامه و دچ به مثلا ام چه چاوره بکن جبروشون دا بتایبه جدا سالاته جروی یاسا و دستوره مثلا هون براستی چاوره نه بندوارن نها دوام تثبیت که بکن گاوا آمورک دست وده ضرر بدوه فیداوی نمینه اون چقدر زودتر وی آموری دینن عالیه کی چهتره نه گلکز بیشن ماوی چا پککت چک دانه و اف ناب و او کرد خو چا پارزن نه اف چک ایرو دست پککه ده فایده کش کردار نه چاغه فایده نین او عکس و ضرر بده کرد باکورو باشرو روجاوا و گاوی چقدر زودتر دست کردار در که باشتره انجام چه به انجام به یک گرتنا ملت کرده ام جاره کدی وقت پارتی آل پرزن کردستان بانگ دکن همو پارتیان کرده دزگان سویل کسایتن قبول بار ین باکر کردستان و ین لکردین لترکیه ام دست بدن هف ام آلیه کردی آوا بکن ام بیجن ام ملتکن ولات مهیه فرمو جبو داخوازن عاجل ایرو ابونا ملت کرد پرورده بزمان کردی فرمی بونا زمان کردی قدخین لسر بیرو رامانی و ریخستنی برا جغل احلی رابه برا اوه حفظه بین بردان جزای بویر رنگیش هولی رابن ام سر سه چهار داخوازیم خیلی اساسی ام میلیون کرد دست بدن هفته برایت دولت دکی مخاطب بگیره جکردان دولت و پککه و اجالان الحف کرنو که در ویوان تو کسی نخنوا دانستن نوا پیواشون زلاله یعنی دما که هیئت امرالی چو تمام آلیه ترکا و پارتیان ترکا دیتن چو آگاهداری دانوان نه هاتن جم پارتیان کردستانی اول حف کرنه که دولت ترکیه جی نها ناخوازو که پارتیان کردستانی و نونرین ملت کرد یند نواجبات ده ین که ملت خود داخواز ملت خود بین زمان او ناخوازم بکم ناپیواجه ام بانگی دولت ترکیه جی کن به شویه هونه نکار به مثلا و هیچ حولا کدایه و پیامه که شاندیه بله ما بانگی دولت ترکیه بانگی اردوغانی کریم ما بانگی پککی جی کرد ما گفت داشت به شویه بردن نهاجی ام بانگا خود بیشن حتی آنها برسی وقتونه لنهاجی ام بانگا خود کن شهروستاندن باشه بلاج خبات سیاسی سیویل دموکراتیک ریوه به لی همو آلیان کرده مخاطب بگیرن همو آلیان کرده هجای مصطفى مثلا تدیت مظلوم عبدی جی پیام جوان هاد گوت افچک دانینه جه ریزی جبوان گلک شروع بیو رنگید هات نکرن کو آلیه ناهه لکرد لروجاوای کردستان بگهنه آرمانجه که ستاتویه که لحف کرنه که پکه قندیله مثلا ایرو چک دانانا پکه که دقازان جا روجاوای کردستان ده به درجه حتی بگه آرمانجین پیش هاتی
پێشاتێن تازە دەستور و یاسایەدا لەوێ وڵاتی د قەزانجێ ڕۆژاوای کوردستانی دەیژێت قەزانجێ باشووری کوردستانی دەیژی پر زەلالە ئەو هەنجەتێک کو دەوڵەتا تورکیە سەر ناوێ پەکەکێ لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی وەک ئاستەنگی نیشان دەدێ حتا ڕادەیەکێ دێ کێمتر ببێ ji بۆ ڕۆژاوای کوردستانێژی ئەو کۆنفرانسا کامش لە هاتی کرن کۆنفرانسا gelek baş bû û em hez dikin ku em hêvî dikin ku li ser wê esasiya konferansê wê bernameyek wan daniyê heyetek hevbeş li gel Şamî li gel dinyê bibin mixatab a wê gavê ev gotinên ku dibêjin Cumhuriyeta Demokratîk û Netewa Demokratîk û welatê hevbeş û ev gotinên dibên daxwazên kulturalî jî ne meqûlin û ne li gor sosyolojî û dîrokiyê evana geş dê vala derkevin. û civata Kurdistanê jî îro nedibê evê deyî ku va tişta qebûl bikin. Mesela Almanya jî welatekê giring e di navcergê Yekîtiya Ewropayê da ku biryara xwe helweşandina pekekî gelek biryareke giring dibînin û dibêjin çareseriyeke bingehiya siyasî pêwîst e ji bo vê proseyê. Bi reya te hatina Almanya, Fransa, Amerîka heta radeyekê Brîtanya di vê proseyê da çavderîkirina ya Amerîkayê bû mesela kongira xwe helweşandina pekekê dikare garantiyekê bide Kurdan di qonaxên dahatî de di destûr û yasayê de mafên Kurdan li Tirkiye parastî bin bihênece gîrkirin divê em bibînin ku di sala 1991 vê de peymana Lozanê ders xwariye li başûrê Kurdistanê herêmek federe çêbûye û dinyê qebûl kiriye Iraqê qebûl kiriye evê derzê berê xwe dayî Rojavayê Kurdistanê hêdî hêdî li wê derê jî bingeha statûyeke çêdibe ev derz evê berê xwe bide Bakurê Kurdistanê jî ev hewlên dewleta Tirkiye sebebek jê esasî jî ew bû ev telaşa digotin bayekî mezin tsunamî bahozek mezin ji rojhilata navîn ji va guhertina tên kare tesîrek mezin li me jî bikin niha dixwazin bendekê li ber wê dînin dixwazin siyaseteke nû bimeşînin lê heger em rola Amerîka Brîtanya Fransa bibînin divê Kurd baş bizanibin ku heta radeyekê bi xêra siyaset û hebûna wan li başûr jî li Rojava jî Kurd riya serkeftinê bi dest dixin hin qezancê wan henin li Bakurê Kurdistanê siyaseta Amerîka li gel Tirkiye cudatir e divê em vê rastiyê bibînin yani îro pirsgirêka Amerîka li gel Îranê heye Amerîka naxwaze Tirkiye jî bixe ew cepheya beramberî xwe ew dixwaze balansekê çê bike ji bo wê jî li Bakurê Kurdistanê zû zû daxwazên Kurdan yên berfirehî Amerîkana xwe nadiber lê êdî asta têkoşîna milletê Kurd û daxwazên raya giştiya cîhanê jî dihatî wê astê ku divê milletê Kurd bênas kirin perwerdeya zimanê Kurdî fermîbûna zimanê Kurdî evana qanûna bingehîn de bicî bibe heger em Kurd jî Kurdên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye 30 milyon Kurd em dest bidin hev em va daxwazên xwe îro bidin pêş ez bawer dikim dê aliyê Kurdî jî de raya giştiya cîhanê Baş hêja Mustafa Bilal pirsa dawiyê be ji kerema xwe em neçin ser dîrokê 47 salan pekekê ji bo Bakurê Kurdistanê çi qazanc kir em neçin dîrokê 47 salan gundek li Bakurê Kurdistanê azad nekir em neçin ser wê rastiyê ku hatin rêya Tirkiya vekirin ku beşekê zêde ya Başûrê Kurdistanê qereqûlên xwe danin û xelek ji gund û war û mal û halên wan bibe lê mesela çekdanana pekekê di nav raya giştiya Bakurê Kurdistanê hindek bi wî rengî dihête şûrvekirin ku kes nema wan biparêze çi rastiya vê heye niha mesela şerê çekdarî zemîna wê nemayî Bakurê Kurdistanê û PKK bi siyaseta xwe eva bi dehan sala dimeşîn ku piştî girtina bi taybetî Öcalanî behsa dewleta Kurdî mafê Çarnûsiyê mafê azadiya Kurdistanê nakin her di çerçeveya Tirkiyeyê dibên Cumhuriyeta Demokratîk û welatê hevbeş wê siyasetê dimeşînin bi vê siyasetê û bi nemayîna zemîna şerê çekdarî ya baş û xêr ew e ku îro li Bakurê Kurdistanê PKK çek datîne û PKK fesê dibe lê doza milletê Kurd doza azadiya Kurdistanê ve wê berdewam e milletê me hêdî hêdî ew ê li bedelê ku dayî jî xwedî derkeve riya wê ew e em hemû pêştir aliyên Kurdistanî aliyên neteweyên niştimanî divê em destê xwe bidin hev îro em bang dikin wek Partiya Altparêzên Kurdistanê ji derveyî dem partî û ji derve Hüdaparê hemû aliyê Kurdistanî yên ku bi rastî jî mafê Millî Demokratîk didin pêş divê em dest bidin hev em aliyekî Kurdî Kurdistanî ava bikin û ji bo daxwazên acîl jî em aliyên Bakurê Kurdistanê 30 milyonên Kurd em dest bidin hevdû em bikaribin terefê Kurdî em vê meselê bes navêna dewletê û PKK de hefs nekin
gelek spasiyata dikim hêja Mustafa Özçelik serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê tu bi xêr hatî ser çawa. سپاسیا ودکم سرکفتنه